از تو را تنها در یک پله مانم از تو سنگین تره. ابوبکر صدیق گفت منم از پیغمبر شنیدم روز قیامت همه پیاده بیایند، علی با فاطمه و با ازواج پیغمبر بالای اسب سوار بیایند. حضرت علی گفت ای ابوبکر، گفت من از پیغمبر شنیدم که اگر بغیر خدا کسی را دوست انتخاب کردن شایسته می بود، من ابوبکر را برای خودم دوست انتخاب میکردم. میگه حضرت ابوبکر هم گشت گفت ای علی، گفت من از پیغمبر شنیدم که علی خدا را دوست می‌دارد، خدا علی را دوست می‌دارد. بحث دراز. میگه در حال جبرائیل میگه نزد پیامبر آمد، او بیرون در این دو یاری تو با دیگر بحث دارند، در آمده نمیتونند، رو در اونجا قضاوت کن. میگه حضرت برآمد، میگه بیرون. وقتی که از بحث اینها که آگاهی پیدا کرد، دستی ابوبکر گرفت، میگه پیش انداخت، گفت این برادری توست، این بهترین کس بعد من است. گفت میگه حضرت پیش در آورد، لیکن معامله را ببینیم، احترام یکدیگر را ببینیم. زین لحاظ برادرای عزیز، ما مکتب بهترین داریم، ما بسیار یک تعلیمات زیبای دینمان داریم. زین لحاظ یکدیگر تا دوست بدارید، یکدیگر تا احترام کنید، به قدر یکدیگرتان رسید. بسیار چیزها را من در این سفرهایی که از کردیستم به خدای مهربان قسم زورمان آمد. مشکل برای ما هم تنیسیت نداریم. این سفر رفته هم قوت بسیار کلان در کاره. باز من در اینجا نیم ساعت گپ میزنم، برای همین 4-5 ساعت باید من خواب کنم. یکی نیست همون امکانش. از این لحاظ برادرای عزیز، اگه من منت نمیگذارم، من خدا را سپاسگزاری میکنم که الله مهربان این فرصت برای ما داده است که ما بین یکدیگر میایم و صحبت میکنیم، ایمانهای یکدیگرمان آب میتیم و محبت اخلاصمون را به سوی دین خدا باز زیاد میکنیم. این بسیار برای ما خیر دارد. ولی برادرای عزیز، این مسئله خیلی مسئله جدی است. این را باید که در بینتون دائم نگاه داریم. انشاءالله ما ای رهبرای شما، ای کلانای شما گمان نیک دارم که خدا خواهد شما را همیشه به این خوبی ها و نیکی ها دعوت میکنه. ولی به هر حال هم که باشد، باز برای تقویت سخن اونها من این جمله ها را برای شما رسوندم. دیگر برادرای عزیز، گفته های حضرت دامدا هم بسیار ملکی هست که هم آدم مسلمان برادرها بینید، میگه وقتی پیامبر اون یک کسی گفت حضرت، وقتی پیامبر گفت کسی در دلش مقدار یک دانه ارزن کبر داره داخل جنت نمیشه. بعد میگه یک کس بسیار زیبا پوشیدگی بود. من گفت حضرت اگر لباسای قیمت پوشی و پایافزار قیمت همه هم نشانه تکبریه. پیامبر ما گفت ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا را دوست می‌دارد. ببین زین لحاظ دادرای عزیز، شما مسلمانین، شما باید لباسای زیبا پوشید، دائم باید تازه بگردید، سر روتون ده، موی سرتون ده، ریشتون ده. حتی یک نفر می آمد میگه در حدیث همین جناب امام بیهقی روایت میکنه، میگه یک نفر آمد میگه، تصور کنید برادرای عزیز، حدیث صحیح است، میگه وقتی آمد میگه همین خیال نمی موی سر میگه هم طریق تماما نه شانه دارد نه ترتیب. میگه وقتی خواست با پیامبر سلام کرد، حضرت گفت بله با ترتیب بیارینش. بردن میگه شانش کردن، توازش کردن، مقصد آمد حضرت سلام کرده گفت این بهتر نیست که از او یکی خطرنگ شیطان کرده بودی. یعنی پیامبر هم برادرای از دیدن صورت و سیکه ما و شما هم این البته اهمیت میدادند. زندیات شما هم در همین جا لباسکای زیبا پوشید، در همین جا مقصد یک سر و رواتون در اهمیت بدین. گفتی اکای داملا هم که آخر هم مسلمانین، هم ملت تاجیک در چشم او معرفی میکنیم. در اینجا همه ملت هست چی اینا میگوی اهمیت نمیتن، اهمیت میتن. بگذار در راست مردم ما، تاجیک ما، اینها بیشتر مقصد گمان اینه پیدا کنن که حقیقتا ملت تازه. من وقتی در خارج میخواندم،
тамоми миллат мехонд. университети мо байналмилалӣ буд, хоб яъне ҷаҳонӣ буд. дар ҳамҷо тамоми миллат мехонд. лекин аз ҳама миллати ҳамин тозаи фасон мо туркҳоро гуфтем. вақте ҳамин туркҳо қатъи мо мехонд, мо дар хобгоҳ хобидем. медромад ба худо қасам намегуфтӣ ки ҳамин толибилм ҳамин студентай чиқадр тоза мегаштанд, чиқадр олуфта мегаштанд. барои ҳамин бигзор шумо ҳам миллатона ватантона ҳам бо дар чашми ё маърифӣ кунем. яъне миллати мо, мардуми мо албатта ҳамин хел мардуми тозаанд. ҳоли мо дар амрико будем, ҳамон як нӯйорк дар як хонада меҳмон шудем, 5-6 домло барои диншиносӣ моро бурда буданд. ҳамон амрикоӣ мегарда мега ки ана тоҷикистон шумо дар хонатон холодильник доред? ӯ гӯё ки афти мо холодильника надидем. че холодильник? як дар нигоҳи мо як чизе доранд ки гӯё ки инҳо дар адир зиндагӣ мекунанд. мега холодильник дорем? мегӯем дорем мо холодильник. телевизор ҷа лав задаем, телевизора безор шудагӣ. ин одамо чхел моро тасаввур мекунанд бародарои азиз. барои бигзор ҳамон нодуруст, ҳамон тасаввуроти нодурусти ҳаморо мо аз зеҳншон дур кунем. дигар бародарони азиз, дар ин ҷо омадем фарзандакотона бинем, мисол бачакҳои майдакора коре кунем ки ҳамин забони модариро гум накунем. забони модаришоро гум накунем. падару модаро ба худо қасам, агар шумо ба ҳамин ифтихор дошта бошед ки бачаи ман урусиро ёд бигирад, ин урусиро ёд гирифтанаш ка мушкил нест. ҳаминҷа зиндагӣ дорим, майдан як моҳ агар 2 моҳ телевизора нигоҳ кунад, урусиро ёд мегирад. оно ки шумо аз ҳадик сар кардагӣ то мактабаро мебаред, мехонед шумо. лекин аз ҳама мардӣ ҳамае ки шумо забони модаритона гум накунед. ин бисёр барои шумо як ифтихорай ки ту вақте мебари бачакота ё духтаракота хонаи момаш, хонаи бобош, хонаи авлодаш, онҳо мақсад вақте ин сухани тоҷикӣ мо чӣ ширин аёд, як роҳат доро оча отар гап занад, чӣ гап мезанад. вақте бачаи ту, духтари ту намедонад, намефаҳмад, ягон ҷои ифтихор нест. мо будем хонаида ки ҳамаи фарзандош дар ҳамин якаи шаҳрҳо будем. ҳамаи оиша ном дора, фотима ном дора, марьям ном дора, як калимаи тоҷикиро намедонад. забона бародарои азиз гум накунед. забонҳоро бояд ки забони модаритона бидонед. шумо тоҷикем бародарои азиз. шумо фахр кунед ба худо қасам ки ҳамамон бояд алҳамдулиллаҳи роббил оламин. ҳамин афғонистон ман як гала қадрдон дорам. лекин ҳамин афғонистон рӯзи чӣ дорад? миянд душанбе моро занг мезанад, хай мо ай риёз омем, мо ай дубай омем, мо ай америка омем. куҷо мерай? як моҳа як ватан бирем. ҳичи тинҷир ягон шароит надорад. лекин кадоме набошен бинем, ҳамин ҷа ҳастен, ҳамин як ним сол, як сол бигзара бетоқат мешен, мегӯем як бирем бояд бубинем. ҳоло ки ватани мо алҳамдулиллаҳ тинҷа бародар азиз. ватани мо ободад. худоро беадад шукр мегӯем. ҳамин маҳфилҳои шумо борид, мо ҳар рӯз 2 ҷо 3 ҷо никоҳшонда мерем, тӯёшонда мерем, мешинем, суҳбатҳоона мекунем, худоро шукргузорӣ мекунем ки аллоҳи меҳрубон ҳамтарин имкониятҳоро моро додааст. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамеша ин чизҳоро ҳам дар зеҳнотон бигиред, дар дуоҳотон ҳам дуо кунед худованд мулки мо шуморо ҳамеша тинҷ нигоҳ дорад, обод нигоҳ дорад ва ҳеҷ вақт ягон зиёну зарар наяд. зеро ҳамон ғаму дарди ҳамуҷа ҳам ғами дарди бо шумо бародар, ҳамамон ай. як давлати Сурияро дидем чӣ шид? бечораро дидем ки ҳатто наму репортёрро дидем ки баъзеҳоша падношка додан, ғалтонан, гӯдакҳо қатӣ задан, медавонестин ҳамон мамлакатҳое ки тамоман дин нест, оин нест, зора мекунанд моро дар ҳаминҷо раҳ битед. худоро шукр бародарои азиз ва гиромӣ, ҳар чӣ мегӯем ба хотири худо мегӯем ва ҳар маслиҳате метиҳем дар даронаш нигоҳҳои нек дорем ва худо кунад бародарои азиз ки мо шуморо тавфиқ диҳад ки ба он чизе ки шунидем мо шумо амал кунем. аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад, шуморо умри дарози имони комилтон битад, худо бо муҳаббатотона, ихлосотона ба дини худо зиёд бигардонад.
خدا کنه که شما از بچه‌های زیناکار نباشین. شما از بچه‌هایی که نه پیانسکا و عرق نوشن از زمره اونها نباشین. خدا کنه شما از بچه‌هایی که نه کلوب دیسکوتک میروند شما از زمره اونها نباشین. الله توفیقاتون زیاد کنه و با همون مقصدهای قطعی که آمدین خدا مقصودهاتون حاصل کنه و دستاتون پر با بنازی زن و فرزند و پدر و مادراتون رسانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. اینجا دو برادر ما مفتی احمد حضرت و یعنی برادر ما امام جمال حضرت و که انشاءالله سهم اینها هم خدمت اینها هم در این محفل ما و شما هست. خدای مهربان اینها را اخلاص و محبت یقینشون را با دین خدا زیاد کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم